Abantu mwenda bahandika kwesimba hantebe zitari zimwe na zimwe ez'obunyishengero kandi bashabwa okukoratira amateka omukora campaign zabo omuri Lyantonde. Twagambaho na bamwe ombayehandikisa na munonga abatine ekigombe ky'obutegetsi kandi ebintu byo batugambira. Nyowe ndi owa NRM Enkombo. Ninkyiriza kukagira President Museveni, ninkyiriza okuhereza abanyaryantonde already n'abahereze ebinkozire birho ninyimbashaba ngo bampagire mbase kubongerera hariye bebimbe natandikire. Njya kwesimba wane wenajja kwesimba nga sentebe kukibina nasoma bulungi amateeka singa kyaliwo nti bw'oba ogenda kwesimba kangeze nti oze ku ntebe endala wawangula mu structures oba wawangula entebe mu structures za NRM ngoze kwesimbako ku ntebe endala notakwata kadi ya NRM soka otente sagisoma mpoze etteeka eryo nga bagenda kulitondako kati ntirikore kati. Abandi batugambire borekerire kora omubyanga byabo. Uyigirize ate batikirwe we bamala okutikirwa still wabako ebyuma ebyentandiko ebiweebwa abantu bafa baba basomedde mu ezo skilling hubs ekyo nga najja gwengenda kirwanako. Ensonga endala okugoberera ku bizimbe mu masomero ga government ne tulaba ebizimbe ebitannazimbibwa ebizimbe ebitannagwa n'ebyo ebyetaaga okuddaabiriza nti tulinawo amasomero ga already government ge yateekawo naye ng'agamu ku go gali mu mbeera mbi. Badde kyangu olugendo terubadde lwangu naye nsuubiza bannalyantonde nti ke tumaze okukakasibwa nti ku ballot kwetuli katandika butandisi. Amina. Tetugenda kuleka jjinja lyonna nga tetuli bikudde olw'okulwanirira omuntu wa wansi n'enkyukakyuka mu Lyantonde district. Omugandi abantu 15 omuri Kyegegwa bayehandikisa okuritana hantebe z'obunyishengero kandi bayehanangirizwa okukoratira amateeka omu kuronda karuru. Nsiima muno abantu bakyegegwa abokwikala mu ntaire mu bwesigwa nsiima muno inywe n'abasagiki bange nsiima abo boona abarukora kyona kurora nibankonyera kusemeza muri ebi byone biturukora hamwe abantu bakyegegwa mu mpairo mugisa gw'ekisanja eky'2021 kwikabiri na mukaga. Nsiima abo boona abantu bakyakasauzi abo buhagizi ngoza kubagambira nti kyaine bingi bikwetagisa kukora hati niko twatandika orugendo tuija mu bantu kusaba karuru kusera karuru. Chaka North ni Freedom Kaheru oine bendera ya NRM na Asaba Paul otine kibina ky'obutegetsi. Chaka Central ni Tom Bright Amoti oine bendera ya NRM. Eryeza biryahariwe Magoba Joel Barintuma Shaban abatine kibina na Amos Bachwa wa FDC. Ninamashemerwa mingi ngeri zoba n'abadyure nominated kandi nikirizibwa mukiraka nanye kwetaba omukaruru akari kwija akagena elections akakuza kubaho akakuza kuterwa obukwezi kwa January 2026. Ntuza kwimusya obuhinji omukuhinga kokoa n'omwani nka cash crop kugira ngo abantu bitu babase kutunga sente nikwe bashomesa abana babo entunguke ejo muri Kyegegwa kandi abatine mataka aho kuhinga kokoa na coffee tukagiraganisa tuja kwa abantu bahereze nkoko nondo kusabira abantu bakyegegwa abantu bakyaka Central nimbasaba mukome basi iyo bora noma ya Bright na kuzokera kubi nkomuto kumwenda iyo gendo sire na mbere akabonero ka basi otera karurukaho ka basi niko tugenda maisho nekurakorana tutagaruke inyuma. Nicholas Asemwe orukurre byo bururu omuri Kyegegwa yashaba behandikise okurinda engendero yo kuronda akaruru. Gasha kwa Sande William na Philip Murangira.